Donasi yang rencananya akan dilakukan warga Brasil untuk Agam Rinjani dibatalkan. Pembatalan ini diumumkan oleh platform VOA dan organisasi Razoes para Arkreditar pada Senin 30 Juni 2025. Alasannya menyusul kontroversi soal potongan biaya administrasi dalam donasi tersebut. Dilansir dari Kompas.com, VOA mengungkapkan pemicu pembatalan donasi adalah pertanyaan publik terkait biaya administrasi sebesar 20% yang diterapkan. Terkait potongan itu, platform sudah awal menjelaskan di situs resmi mereka. Namun sejumlah pihak mengaku keberatan dan menganggap transparansi dana kurang memadai, sampai muncul ujaran kebencian. VOA menjelaskan biaya tersebut digunakan untuk menutupi berbagai layanan di luar sekadar penyediaan platform, termasuk proses kurasi, verifikasi cerita, produksi konten, komunikasi strategis, dan pengelolaan hukum dan keuangan. Hingga pendampingan penuh selama kampanye berlangsung, hal-hal tersebut menurut VOA dijalankan oleh tim profesional dengan biaya tetap yang tidak sedikit. Akibatnya berujung pada keputusan membatalkan dan mengembalikan seluruh donasi secara otomatis dan utuh kepada donatur. Mereka juga memastikan bahwa pengembalian dana akan dilakukan secara otomatis ke metode pembayaran awal mulai Senin 30 Juni 2025, tanpa memerlukan tindakan lanjutan dari para donatur. Sebelumnya Agam Rinjani mengatakan akan menggunakan dana hasil donasi tersebut untuk melengkapi peralatan safety, pendakian, dan menghijaukan kawasan Gunung Rinjani. Bantuan itu bentuk terima kasih dari warga Brasil kepada Agam Rinjani yang bertaruh nyawa mengevakuasi jenazah Juliana Marins dari jurang curam Gunung Rinjani. Olá pessoal, eu sou Vicente Carvalho, sócio fundador da Razões para Acreditar e da VOA. Estou vindo aqui falar abertamente que nosso objetivo jamais foi outro senão ajudar o EGA. Desde o início da vaquinha, a gente tem acompanhado cada comentário, cada crítica e cada publicação com atenção e respeito. Por isso ontem, entendemos que cancelar seria a melhor decisão. Quando fizemos esse comunicado, muitos de vocês afirmaram o desejo e a importância desse valor chegar até ele. E vocês têm toda a razão. Por isso a gente decidiu transferir para o EGA 100% do valor arrecadado, sem desconto de taxa. Já iniciamos todo o processo de cadastro e envio de documentação para fazer a transferência internacional. Estamos trabalhando para que o valor chegue para ele o mais rápido possível.
Só pedimos que, se você doou e ainda deseja o reembolso, vamos respeitar a sua decisão. Nos envie e-mail nas próximas 48 horas para vaquinha.egan@voa.me que vamos fazer o estorno. Por fim, queria dizer que estamos revendo internamente nossa política de taxas. Muito obrigado a todos que nos ajudaram a refletir, com respeito e cuidado. Seguimos juntos com o mesmo propósito de sempre, acreditar e transformar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.